ngiyenza whatever ngiyenzayo, maybe from 10 o'clock the way lesi sifo besiyenza ngakhona, bengikwazi ukuhlala ngo-10 esofeni ngibheke i-TV kushaya u-4 ngihleli because umzimba awufuni ukwenza nix. Ingqondo ayicabangi, ayikho into ofuna, yile nto yelo uphasa iyenzayo emzimbeni womuntu ukuthi icontrola nama-hormones omuntu. Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Siyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu wethu makadunyiswe, makabachazwe zonke izikhathi, wonke amaxesha, wonke amalanga. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. Bingelelekani ke bantwana benkosi kuphi na kuphi la enisibukela khona egameni lika Jesu Kristu. Namhlanje ngihost umuntu omultilingual. Ngazile. Kodwa siyabonga for the very first time. Namhlanje we are joined by umzala. Awumadoda umzala wami wasinaye lapha namhlanje. Usijoyine lapha namhlanje. Namhlanje it's history in the making. So siyabonga kakhulu bazalwane bami egameni lika Jesu. But before that, it's ngithatha lithuba mhlambe before sizothandaza ngithatha lithuba ngiqale nje ngembingelele ngimamukele. Mzala niyaphila? Mzala siyaphila. Ekugcineni alike ilanga ningafiki mzala. Lize lafika. Awu madoda, sibonga kakhulu mzala. Mhlawumbe nakulabo uthola ukuthi nje bayaqala ukubona. Ngiyazi ukuthi abazaleko kaGiso bakujwayele mzala, bayakwazi kakhulu lapha kuleza indawo. Mhlawumbe nje for the sake of laba abaqala ukubona lapha kuthina, mhlawumbe mzala mongasipha nje introduction. Okay. Cha nami ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibonga uNkulunkulu ngalolu suku lwanamhlanje ukuthi ngize for i-interview nobaba uDlamini umzala wami. Okay, igama ufikile Modisani, umamfundisi ke Modisani from eKagiso. Yes, from ebandleni lase Beraka House of Worship Ministries. Amen. Yes. Mzala siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi ube nathi lapha namhlanje. Bazalwane bami, ngiyost umzala lapha. Ngoba ngihlezi ngisho ngithi yabo mhla ngifikele eGoli. Yibo abantu abangafikela kubona laba bazalwane lapha eGoli. Madoda, umzala uzikhulumela isiTswana, uzikhulumela isiSuthu, uzikhulumela ungazophika ukuthi lo muntu akasiyo wale KZN. Kalo muntu wale. Kodwa nje lasikhuluma nami uyangidida. But before we start, bazalwane, can we just pray and then sizongena straight enkulumeni yethu yanamhlanje. Baba wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lokufanele lonke udumo nezibongo nenkazimulo yonke ngeyakho. uNkulunkulu wethu oyingcwele, wena omile ongalinganiswa nalutho. Sibonga baba umusa ke nothando lwakho lolo osithanda ngalo. uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga baba ukuthi impela wena awusiyisi ekwadukeni. uNkulunkulu nesandla sakho futhi leso esinamandla siyasinqanda noma sesiye ekwadukeni. Baba wethu oyingcwele, siyathandaza baba ke nakulezi ingxoxo nakule nkulumo yanamhlanje ukuba ubuthina bungaveli kodwa kuvela ubuwena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga baba amandla akho ke ezimpilweni zethu. Sithandazela baba uNkulunkulu wethu oyingcwele umusa wakho ke okuyiwona osengamile. uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu, we thank you Lord for your love, your grace, your peace in our lives, in the mighty name of Jesus Christ. Lord God, we thank you in Jesus' mighty name, of God. Amen. Amen. Mzala, once again, thank you so much. Sibonge kakhulu, sikwamukele mzala wami egameni lika Jesu Kristu. Ngibonile lapho kuwaba ne-interview lapha na komunye umsakazo la wawukade uye khona. Ngithemba ukuthi bakuphatha kahle lapha na kule umsakazo and ekuhambeni kwakho okuya nje kule ndawo. Mhlambe ku-interview yakho mzala yayi-revolver yayingani nje kakhulu before sizongena kulethu namhlanje? Okay.
Yes, ngiye nga-invite wena mzala ukuyoyenza i-interview yami beyingendaba ye-testimony Yes. yempilo yami, ijeni yami nje, because in my journey ngiye ngahlangabezana nezinto eziningi, especially indabeni ye-health yami. So interview, it was all about indaba ye-testimony, nokubona uNkulunkulu Uyona. izinto angenzele zona throughout the journey. Mzala, ngiyafisa ukuthi sivele singene straight kule yethu. Kwi-testimony yakho mzala, thina ke singofakazi windaba zoma health yakho, la khona uhlangabezana nazo zonke izimo ezihlukahlukene regarding ukugula njalo njalo. But ngiyathanda mzala ukuthi mhlambe ke sidwebele umbukeli wethu lapha ekhaya osibukele, mhlambe ke silande ekuqaleni kuba kwi-testimony yakho mzala, ziningi izinto owahlangabezana nazo, ugula njalo njalo, ngene esibhedlela uphuma esibhedlela. Mhlambe uma siqala mzala ke siqale kanje, kuhlukumezeni kwakho ngalolo hlobo lokugula health wise, ngabe lento iqale ngiyazi ukuthi umuntu ethi mhlambe hayi ukugula kuyakube into othi ukhula nayo, qala kunganeni bakho ukhule nayo njalo njalo. So ngifuna usidwebele isithombe mzala ukuthi iqala nini lento, nje futhi usidwebele nje leso sithombe, iziphi lezi zinto ezijwayele ukukuhlupha futhi health wise, and uNkulunkulu futhi wakukhulula kanjani kuzona nakuzo zonke lezi, ngoba ngicemba ukuthi masiyenza i-testimony siyenze ne-ending yakhona eveza amandla kaNkulunkulu. Amen mzala wami. No, ngiyabonga mzala wami. Ya indaba ye-health yami mzala, mangikhula ngikhule ngumntwana right. Mangikhula nje ngingakashadwa, ngikhule ngumntwana right, ophilile, you know, ongagula guli nje. But indaba yokuqala ukuhlukumezeka emzimbeni istarte ngo-2005. 2005. Yes, ngo-2005 sengishada, sengisemendweni. Yes, kwaqala lapho ke ukubona ukuthi kunento e-wrong ngami, because ukuqala kwami kokugula kwaba nge-firstborn yami. Intombi yami ye-firstborn. Yes, ngi-7 months pregnant. And then mangiya for ama-check-up esibhedlele, bathola ukuthi i-placenta iseyichithe amanzi, akusena amanzi kwi-placenta, and yaba yi-threat empilweni yomntwana. So ngiyakhumbula mangiya for indaba zabo ma-check-up, bethi ngiterminate isisu, because umntwana angeke aze aphile kahle. Yes, angeke aze. So kwaqala nje ngaloso sikhathi leso ukuthi impilo yami ingasabi right. Kwabanzima makumele ngithola abantwana, it was a struggle. Bonke nginabantwana abathathu babuDlamini. So bonke from that time kwaba istruggle ukuthi mangizothola la kuzovela. I remember uma ngithola the second born yami, mangisesibhedlela ngesikhathi engiyoteta ngasibe kumele ngitete normal, but udoctor yethu ukuthi ayenza ukuthi ngitete nge-Caesar because umntwana naye impilo ibi kwi-threat. Ukuya ngosister obengibheka ngaloso sikhathi leso, angazi ukuthi bekuyinto yesimoya or kanjani, but uyabona ukuthi bekuwumuntu osetshenziswa umkhathi to terminate into yomntwana. Ngowesithathu umntwana omfana lesibon yami mangimthola ngacisha ngashawa i-stroke during i-surgery, because la ngimthole nge-C-section. So from lapho nje babuDlamini ukuya kwavela sickness after sickness after, but ukukhula kwami bengingasiuye umuntu ogulayo. Like mzalo uhlangabezana zonke lezi zinto lezi from ukuthola i-firstborn yakho, uma uthola i-firstborn yakho like isikubamba isikhathi singakanani lento after uqeda ukuthola i-firstborn? Dlamini, into engingayisho ukuthi since from there azange ngakuthola ukuphumula empilweni yami.
ukuthi ngiphile ngibe right. Ukusuka ngaloso sikhathi health wise bese ngingasekho right. Sure. Because mase kulokhu kuqhubeka ke kuqhubeka nge-second born yami yazo kukuningi uNkulunkulu uzongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngibeke yonke indaba, you know. Ngo-second born wami ngiyacabanga ukuthi beke na 7 months 8 months ngashawa i-stroke ke ngaloso sikhathi nga-attackiwa i-stroke and i-stroke masingishaya babudlamini singishaya ngisenkonzweni. First stroke sokuqala esangishaya. Sangishaya ngisenkonzweni. I remember besingene kwi-fasting and prayer. Silungiselela imvuselelo sizoba nemvuselelo eKagiso. So that Wednesday besenkonzweni siyokhuleka. I remember ngawa siyenze sesivala inkonzo senze chain prayer. Then ngavele ngacollapse. Mangiphansi ngezwe ukuthi iside lami eli1 alisasebenzi. Then khona lapho ende umyeni wami ke ngaloso sikhathi umfundisi uMdisani ubesebenzela ngaphandle ama-country eDurban. Okay. So kwaqala lapho ke i-stroke masingishaya ngiphuthumaliswa esibhedlele bathola ukuthi lo muntu ushawe i-stroke. And akubo doctor mabengitheka bekuba yinkinga kuba ukuthi kanjani i-age yami phela i-stroke siyana nge-age and makube uneyinkinga zo high blood zo shukela nalapho siyakwazi but bengenazo lezo zinto lezo but ngashawa i-stroke ngaba paralyzed iside lami la kwa left. Like ithini reaction yabazalwane ukushawa i-stroke enkonzweni? Like hey more especially nabantu uthothi mhlawumbe bafikile babafike kokuqala uma umfundisi kuyaziwa phela uyena umuntu okumele abe supportive kubantu seke befikile kodwa manje uma into isigadla kuyena you know kuba nalokho ukuthuka njalo zonke lezi zinto ithini direction yabazalwane uma ushawa i-stroke enkonzweni? Bekuyinto enzima babu Dlamini esontweni, you know, ukuthi kanjani enkonzweni in the presence of the Lord sifuna uNkulunkulu but nansi lento le iyavela kuma mfundisi iye yabashaqa kakhulu abazalwane, you know, and lapho besikhonza khona bengikhonza noma wami ube khona ngalolo langa lelo. So you can imagine njengomzali abona umntana wakhe elele phansi eshawe i-stroke ngasakwa because ne speech siyesahamba bengakwazi ukukhuluma masingishaya i-stroke. Sure. So bekuyishock ukuthi kahle kwenzakalani yini kwenzakalani. Ngifuna ukuthola nalento lemzala. Sizongena kwenye futhi enye yama challenges. Okunye futhi ukugula okuye kwakubamba after ngicabanga ukuthi lokho konke lokugula kuza after mawuqeda ukuthola umntwana. Yes. After mawuqeda mhlambe kuba ukugula okukodwa okuba ukuthi udila nakho nje okuqondane nalokho ukubade uthola umntwana noma mhlambe khona okunye ogcina kuzalwa yikho khona lokho okuzayo mhlambe emaceleni. Ngokubona kwami wena Dlamini ukugula lokhu bekwakheka mangiphuma kule sifo kuvele esinye kuya ngathi into ekhulayo uyabo because after i-stroke sangishaya kayi3 empilweni yami. Sure. Sangatheka kayi3 after leso soqala sangishaya ngisesontweni esinye sangishaya ngisebenza because nakho ukugula kwangikhosa ukuthi ngiyekele umsebenzi because always mangisebenza bekuzoba khona into ezongi-attack so i-stroke ngihlala nini ngikhona emsebenzini nini angikho so bekuba yi-struggle and then kwaya kwalokho kuvela ezinye izifo esikhathini masihamba ngo-2023 yes. Okay. Ngatholakala ukuthi ngine-thyroid. Kungasikudala nje khona lapho ngatholakala ukuthi nginesifo se-lupus. So esale so much. Hey mzala. Hey Yes, i-lupus
isifo bayibiza ukuthi autoimmune disease. Okay. Mabeyichaza isifo amasoja omzimba, ama cells omzimba atheka ama organs omzimba. Umzimba uyalwa ngokwawo. Umzimba ngithi unama cells akumele ukuthi alwisane nama bacteria, yes, ukuthi umzimba ube strong. So lo ma cells ayafa. Bese izifo kuba lula ukuthi ngiba infected very easily. Okay. Uyabo nini iyenza nokuthi ama organs afaile. Heart attacks, brain damage, uyabona, lung infection, kidneys. So isifo esikubulalayo inside you. Ulithola kanjani usizo mzala ke ekusizakaleni kuzo zonke lezi zifo lezi? Manje mhlambe siqale kulesi sokuqala lesithothi wasithola mawuqeda nje ukuteta kube nalesifo. Like usizakala kanjani ke kusona? Yo mzala uphathwa yi-stroke usase umuntu omncane kuba yi-challenge because bengizodinga i-support ye-family yami. That's you right. know, and I thank God ukuthi umndeni wami ubukhona for mina uma ngigula because ngasikhathi singishaya kokuqala bengakwazi ukuhamba ngihlala ngisembedeni. Ubaba kumele kube uyo ongigezisayo, kumele kube uyo ophekayo, izinto ezinjalo, but i-support yakhe, i-support yabantwana, i-support yama extended families iyo kakhulu ibiyenza ukuthi umuntu ucope na whatever yenzakalayo. I-support yebandla, you know, futhi into engiyifunde kakhulu leyo ukuthi uma sidlule imeni makunabantu oyazi ukuthi bakhuleka nawe bami nawe spiritually because ya affecta into yokugula spiritually babudlamini kakhulu. But i-support ibikhona kuma in-laws wami, i-support ibikhona. Nansi into mzala wami engithanda ukuthi ke sibuke futhi indaba yokuthi mawusugulile more especially mamfundisi usebenza ngale voice enkonzweni njalo zonke lezi zinto. Like i-challenge uthola mhlambe uhlangabezana naye uyafisa ukusho something mhlambe ukhona ukuyisho ngendlela ofisa ukuyisho ngayo ngenxa yevoice yakho kulokho mhlambe uyakudile kanjani nalokho? Yazi babudlamini before ngiyiphendula leyo question just to explain nendaba ye-voice ne ukuthi ngo-2023 mabethola ukuthi nginesifo se-thyroid I had ukuthi ngiye kuma-specialist bayongichecka. So mabecheka bathola ukuthi ngine bayibiza nodule or node is something like a lump emphinjweni. So mabeyicheka bayithola ukuthi i-cancerous. So ingangikhosela ukuthi ngibanjwe i-cancer ye-throat. So I had ukuthi ngenze i-surgery. So during the process ye-surgery bayoyikhipha i-thyroid iphelele kwi-left side ne-right side. Bayokhipha yaka left side. Ma bekhipha yaka left side kwayenzakala ukuthi kudamageka ama-vocal cords. That's why ngikhuluma ngale ndlela engikhuluma ngayo. This is not my voice. I-voice evele after i-surgery because baye balimaza i-vocal cord yami yakwa left yaba paralyzed. So my paralyzed mangikhuluma ngisenyasokola ukukhuluma isikhathi eside. Kumele after surgery bekumele ngifunde babudlamini ukukhuluma futhi because I think kungithathe unyaka wonke ngingakwazi ukukhuluma. Kumele kuhile uyabo, but siqaphele ukuthi kuna something wrong isikhathi masihamba abangibekele sona ukuthi le surgery mawuyenze for 6 months. After 6 months kumele ivoice iphume ukwazi ukuthi uqale ukhulume, but 6 months yadlula kwaze wadlula nonyaka mina ivoice yami inga recover kanti le condition ile. And ngicabanga ukuthi ekuguleni kwami konke engidlule kukho ayikho into engihlukumeze njengeyokuluza ivoice. Njengoba usho ngumamfundisi and then ngiworship enkonzweni, you know, iworship nje into engiyithanda, ngithanda ukuhlabelela. Makugula makungifikela benyenza ama outreaches kuma prison eyibhedlela bekumsebenzi wami
permanent kwi-ministry but ithe lento yenzeka yakhatha yonke into ebengiyenza so bekuyinto challenging too much indaba ye-voice so I had ukuthi ke ngihamba ama-speech therapy for me to be able ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume futhi iminkulumo ibuya and makuza entweni yasesontweni njengoma mfundisi okumele ukhulume nabantu okumele ushumayeza abantu okumele ucounsel abantu I had ukuthi ngiyime ngistope yonke into ebengijwayele ukuyenza nasenkonzweni ukushumayela ngasashumayeli ukuthi ngizinikeze iprocess yokuhila bese ngeke isikhathi esinzima empilweni yami njengaleso bamhlanini ngingakwazi ukuhlabelela ngingakwazi ukuthandaza you know yonke into bengiyenzele enhlizweni yami yabona phela umama nasendlini uthola ukuthi manje uyathetha manje usikhona ukuthetha ugcina uthetha ngaphakathi yonke into nje iyeyama yonke into nje iyeyama and I think ya change ne lifestyle yami I had ukuthi ngichange ne lifestyle yami ngenxa ye condition ye health yami uzala nakho manje i-challenge manje ye-voice awusakhona ukwenza kahle the way ubuwenza ngakhona ukhuluma ngakhona udlulisa inkulumo ngendlela ekhulumisa ngayo mhlambe kukhona okunye uthola ukuthi mhlambe kuye kwakhozwa i-voice ekuguleni kwakho noma nje obusho nje ukuthi ukulahlelwa i-voice yakho nje was the final thing of which is nento nje sothi mhlambe ubuhlungu kukhona konke othothi kuye kwakwehlela ngifuna ukuchecka indaba ye-voice mzala nje ubusho nje mhlawumbe ungcono umuntu othothi uzalwe ngenayo i-voice ngoba vele thothi yena into nje ayijwayele ujwayele ukuthi mhlawumbe uthandaza uyazi mangithandaza ngifa satisfied ukuthi mangathandaza loud njalo njalo ngiba satisfied ukuthi mangoshipa loud njalo njalo zonke lezi zinto mangithetha kuba ukuthi ngiyazwakala ngokwevoice yami mangithetha endlini so ngifuna ukuthola nje esontweni kungaba ukuthi njengoba ngisho indaba zokuthandaza zokushipa njalo njalo ku affecteka kakuze kulawo maside lawo endlini do you think mhlambe ikhona indlela okwa affecta ngayo ukulahlelwa ivoice endlini ke manje ekhaya ube khona Dlamini kakhulu you know lento engisho ukuthi kuye kwathatha ukuthi character yami or lifestyle yami ishintshe ngikhona ukuthi ngiadapte kule condition entsha esikhona you know because into ye thyroid iyo evuse into ye lupus ilupus into efuthe iyenzayo iyenza nama hormones ukuthi ungabi right uhlale umudi uyabona nini nibana moods nini nawufuna ukukhuluma nini uyakhala nje esithubeni so iaffect umndeni wami kakhulu because nabo they had to learn mina ngaloyo ndlela entsha ukuthi umama wethu noma unkosikazi wami kumele ngifunde ukuthi make nje ngiyangikuye kanjani nini umfundisi babudlamini wayekwazi ukuthi make phume ngishiya eksene emsebenzini engishiya endlini mhlambe ngishiya ngivukile ngiyenza whatever ngiyenzayo maybe from 10 o'clock the way lesisifo besiyenza ngakhona bengikwazi ukuhlala ngo10 esofeni ngibheka iTV kushaya u4 ngihleli because umzimba awufuni ukwenza nix ingqondo ayicabangi ayikho into ofuna yilento lo yelupus eyenzayo emzimbeni womuntu ukuthi icontroller nama hormones omuntu so bebe kubanzima because sometimes besizothi masihleli babudlamini maybe sihleli sidla ngi-writing normal ngathekiwa ama-seizures phambi kwabantwana sure umfundisi kumele abone ukuthi manje wenza kanjani abantwana bazobe bekhala bacanga ukuthi maybe ngishonile or kwenzakeleni the way i-affecte umndeni wami kakhona so bekungasi into elula ukuphila nayo and ngicabanga ukuthi kube i-struggle for isikhathi eside kimi babudlamini ukuthi ngi-adjuste you know ngikwazi ukuthi okay kunale condition ekumele ngiyazi ukuthi ngihandlela kanjani
uyabona lifestyle ukudla ngishintsha indlela engidla ngayo ngishintsha indlela engenza izinto ngakhona but it was not easy. Kuleso simo mzala ngiyeza ukuthi mhlawumbe umuntu sokhona izifo ezike zambamba uyawuthola ukuthi odokotela mhlawumbe bakubekela izinto zokuthi kukhona into ongeke usakwazi ukuyenza khonto ngamele uyidle khonto ngamele ngamele zonke nje izinto ethola zibaningi mhlawumbe iziphona lezi zinto manje ngenxa kwe situation oye wasithola kuyona ongasakwazi ukuzenza akingithi mhlawumbe nongasakhona ukuzidla zonke lezi zinto mhlawumbe usidwebele isithombe izinto ezifana kanjalo. Yes. No into engasakwazi ukuzenza wena Dlamini la lutho angisakwazi ukusebenza. I'm not fit ukuthi ngathi ngiyaqashwa ngiyasebenza because ngivele ngathekeke nje esithubeni ngavuka. I remember one day ngisebenza khona eLugop prison ngasikhathi ngenza ama prison ministry mangiphuma khona because bengihamba ngama taxi. Yeah. Mangiphuma from eJoburg ngiye eKagiso I had a panic attack endleleni etaxini. Sure. And I panic attack enye yezinto ezingekho right because I panic attack mayikubamba babuhlamini iyayimisa nenhliziyo. I remember ngiyengakhuleka kuloso sikhathi ukuthi uNkulunkulu ngicela ungisize mangingakhona ukuhlika itaxi. Nanoma ngingasaya endlini kimi ngiyekhaya kuseduze ekhaya na makubi yangibambe yanginyathelela ingibambe sengifike ekhaya and kwayenzakala exactly ithe ngifike egedini ekhaya ngacollapse. Sure. So ukusebenza ngikho fit ukuthi ngasebenza according to the doctors ngecondition enginayo and ifuna kumele umuntu otho kumele ngiyinakekele kakhulu. Yes, nendaba yokudla into eyiningi ekudleni ngisikhathile uyabo kumele ngidle ukudla ama nutrients right ama vitamins uyabona onyama Dlamini angayangidlalela too much enyameni ngikhathile kumele ngidlo fish uyabona lokho kudla nje lokho kunjalo so nje nasendlini. But into engibonga uNkulunkulu ngayo ngefamily yami ukuthi ithe mangichange ne diet bangijoyina nabo so kuba lula. Yes, ba-adjust nabo kuba lula ukuthi nasendlini lifestyle yethu kuphileke because nabantwana bayayifunda lento ukuthi sidla kanje o-brown rice uyabona lezi zinto ezimbi esingazifundi sesiyazidla sezimnandi futhi nasesijwayele. Mhlawumbe odokotela yini le bathi kulokudla ongakudla mhlawumbe bathi mawukudla kunga affecta ini emzimbeni wakho mhlawumbe athi uyakudla kakhulu babudlamini ekudleni istarch kakhulu. Yes. White rice maize meal angizidli lezo zinto lezo istarch kakhulu nezinye ke because babudlamini ikho le yelupus iyenza izinto zibe difficult because affect umzimba wonke. Nini mangiyangidla something right uthola ukuthi lento right kwi organ yenhliziyo ingiyasizakala but kuma lungs yangaffect. So kuba na difficult sometimes ukubamba ukuthi kahle yini right ekumele ngiyidle uyabo so akubambeki kahle but nje ngiyazama lokho engizama ukwenza ngiyakhona ukuthi ngikwenze then ngibe right. But into efana nokuhamba isikhathi eside ukuhlala isikhathi eside health wise zona aziku affect lezi emzimbeni wakho? Yes babili ziyangi-affecta kakhulu. I-lupus ine fatigue. Okay. Ibambisana i-fatigue kakhulu ine brain fog. I-brain fog ingqondo ayifuna ukucabanga nix nje awufuni next ukhathele so nalapho bengumuntu energetic too much umuntu nje ama exercise but khona manje ngenxa yesimo angisakwazi uku-exercise because the more ngi-exercise the more umzimba wami ukhathala. So yinto kuya ngokuthi ngaloso sikhathi mawuvuka unjani. And another thing ngento yelupus babudlamini abantu abangibhekile manje akunasayini ebonisayo ukuthi ngiyagula ngumuntu ohamba nesifo emzimbeni.
injalo mawuvela phambi kwabantu unormal but into edla ngaphakathi nini weight iyehla sikamanje umzimba wami akusumzimba wami lo wehlile kakhulu so injalo ayibambeki awukhona ukuyidetect ukuthi kahle kahle into enjani. Mzala mhlambe emzimbeni wakho ngabe umuntu ophila nezifo ezihlukahlukene noma umuntu nje obokuthi yileso sifo leso sase siqhamuka nama effects ahlukahlukene noma mhlambe izifo ezihlukahlukene? Oh mzala angazi mina awuzwa ngithi the way kuqale ngakhona ziningi ezinye ngisikhohle ngiyakhumbula manje mawulokho ngibuza okunye buya because kunesikhathi lapho mzala ngeke ngalahlekelwa ingqondo. Sure. Bas ngikhohle igama laso leso sifo leso mabesichaza ukuthi ibrain iba blank. Kuvele kucima ibani nje ungasayazi ukuthi kwenzakalani. You know, so ngivela kulozo zimo leso. So I don't know ukuthi isifo esaqala yiso esayenza ukuthi kuzaleke ezinye or izifo eziqala kabusha empilweni yami. Uyabo? So nje yiyo into enzima ngayo yonke lento le. Umzala usenomama. Yes. Uthi ayathini ugogo kodwa encounter zonke izimo ezifana na kanje more especially ngiyazi ukuthi kuyena mhlambe ngaba more painful since ukuzala kwi angle yobuzali mhlambe ngifuna ukuthola nje kwi perspective yakhe ekutheni mhlambe uyathini you know akunikeze luphi uhlobo le support kuyona into efana kanje. Oh baba Dlamini makuza kuma wami ande ngibonga uNkulunkulu ngaye kakhulu you know ukuthi nanoma ngiexperience whatever ngiexperiencile ekhona udlale irole enkulu empilweni yami. First of all umama ukholwayo. Yes umama uyakholwa umama ukhulekayo. She's an intercessor. And I think one yezinto eyenze ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphikelele empilweni ngingagive up imikhuleko yakhe. She was so supportive ngokukhuleka baba Dlamini to stand in the gap for impilo yami. Im affecte kakhulu because umuntu ke ubenginakekela. Makuba nzima kumfundisi uthola ukuthi naye indoda yabantu iyasindwa ubebiza umamami uyu umuntu obozosendlini azonginakekela angisize ngabantwana angisize ngayo yonke into and then yona lonto le ukuthi ukuba nomzali okholwayo kuyasiza because uma mina ukukholwa kube ngathi kuyaphela uyangimela esikhaleni so affectile yona kakhulu angifuna ukuqamba amanga but ngenxa kaNkulunkulu she managed ukuthi abe strong naye njengomzali wami. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ke singene na kwi side lika mfundisi mfundisi ngwazi kahle lapha mfundisi madada laze understanding i character yakhe mfundisi and nohlobo lomuntu awuyena you know ezinye izinto uyakwazi ukuthi noma into injani kodwa akwazi ukuyisuppressa ukuphila nayo ngaleyo ndlela mhlawumbe umfundisi ke yena more especially is your husband mhlawumbe the kind of support that he gave you is giving you kuzona zonke lezi zimo lezi mhlawumbe usidwebele nayo mama. Yo hayi baba Dlamini umyeni wami. Oh yeah you know let journey inyenze ukuthi ngifunde babu Dlamini ukuthi nanoma singene emshadweni uNkulunkulu uyakwazi ukukunikeza ipartner right for wena kuyo yonke lento yenzakele into engiyifundile ukuthi iBhayibheli imalithi uNkulunkulu wamlalisa uAdam wakhipha irib yes makevuka wathi lo uyithambo lamathambo indeed uNkulunkulu yakwenza lokho ukuthi akunikeze umuntu alright ningakazi nina maningene emshadweni izinto eniyohlangabezana nazo but God knows uyabo so nje ngibonga uNkulunkulu kakhulu ngomyeni angibusise ngaye baba Dlamini last week Thursday beseza 21 years emshadweni
so nje uNkulunkulu uyathembakala. Yeah, umyeni wami Shem awuzwa ngithi from 2005 you understand ukuthi isikhathi esishade ngaso. Lapha kumele si-enjoye umshado wethu khona, you know, sikhule sonke, but masingena nje sihlangabezana nasi isimo sokugula ngokushintsha kwempilo yami, and then kuye kwama-affect, angifuna ukungasho kakhulu. Sishade sibancane okokuqala babuDlamini, and siyazi ukuthi umshado uyachallengewa ngeindlela eziningi, you know. That's right. Ukuthi manje ushade nomuntu right, umlande kube right, make fika la seke shawa i-stroke, kumele manje uzomnakekela, you know. Kumele manje kube uwe, kube ngathi umama uwe endlini. And then ngibonga inhliziyo uNkulunkulu abemnikeze yona towards mina nothando lwakhe babuDlamini, ukuthi ngempela lento diyangithanda. Ngithanda ingazenzisi. Yes, because ngibonile throughout sonke leso sikhathi leso nami I don't remember nangalanga eli1 acasuke ukuthi hayi ngikhathele. Angikhumbuli or umbono ukuthi makube mhlawumbe bekunzima njengendoda, mhlawumbe beqina njengendoda kwamanye amadoda ukuthi hayi bafethu ziyabuya, but phambi kwami angikaze ngimbone ngenye indlela. He was so supportive, he was always there by my side. Sure. Akakaze kule 21 years akakaze mhlawumbe abe tempted athi lo sisi lo ngathi ngisixakile ithi ngibona abangcono, akakaze. Always faithful towards marriage yethu. Wow. Kuso sonke leso simo leso. Wow. So nje ngibonga uNkulunkulu ngaye babuDlamini ukuthi ngempela uye waba umyeni othembekile. Amavows esiwayenza amashada ukuthi in sickness and in health ngiwufakazi wawo ukuthi it is possible ukuthi partner yakho ime nawe ekuguleni nasekuphileni ebubini nasebunzimeni. Mfundisi, ngifuna ukuthola nendawo. Yazi ukuthi sikhulumile indaba ye-voice yakho ukuthi after kuyiluza kuye kweza namapha ama-negativity nezinto oye wazithwala kanzima ngayo. Kukhona uthothi mhlambe kunento mhlambe umuntu uluza imilenze yakhe, uyafisa ukuthi angafika lapha akasakhona ukwenza into the way abekade enza ngakhona. Mhlambe khona into ongathi yabona ke le ekuluzeni kwami voice I think affected kakhulu kule angle le for my entire life. Hey babuDlamini, I think to answer a question yakho kukhona, you know, into engisho ukuthi impilo iye yashintsha, kuye kwamela ukuthi kushintshe, ngiadjuste kwezinye izinto, ngifunde ezinye izinto. Ngumuntu uzothini, ngumuntu othanda ukwenza babuDlamini. Okay. Ngumuntu othanda ukwenza, ngumuntu okhulumayo. Ngesikhathi banokujoka ngayo indaba ye-voice ukuthi nje uNkulunkulu beyengivala umlomo ngoba ngikhuluma kakhulu. So iyangilimita when it comes to that, you know, endabeni yokuthi maybe mangiphakathi kwabantu maybe kumele ngiyoshumayela akusafani nakuqala. Iye yangithathela ne-confidence, ukungasazithembi Ngithi ngiyalapha ukuthi yes qala bengizoya ngibona ngesibindi ngithemba uNkulunkulu ukuthi ngiyayenza, but after that iye ya-affecta indaba ye-confidence. Uyazibuza ukuthi manje maphambi kwabantu bazongizwa ivoice yami sinakusinyani, uyabona ngathi kapopa inyana mangikhuluma mama bazongithatha kanjani, you know. So iye yangaffecta lapho namanje mangihlangana nabantu ngikhuluma nabo njalo bayazi ngiphethwe isifuba. Uphethwe isifuba ngiyavuma ngithi ngiphethwe isifuba because angifuni lokho ngizichaza ukuthi kwayenzakalani. So ezinye zezinto ezenza ukuthi sometimes
ungazizwa right. Yes. Ufuna kwenzekile konke lokho, but what keeps you hopeful nje namhlanje? After all this, losing your voice, these sicknesses, like what keeps you hopeful? Awu baba Dlamini, uNkulunkulu. Yeah. uNkulunkulu ukuthi kulo lonke loluhambo, according to the doctors, nezinto abebezibona bezikhuluma baba Dlamini, kahle bekumele kudala ngashona. I remember kwesinye isikhathi ngingekho right ngisiwe kwa doctor. Lo doctor masifika wabiza umyeni wami esayidini wamtshela ukuthi lo mfazi pulse ayisekho. Angeke ngize ngimenzeni ngicela nimisene esibhedlela ba confirm ukuthi usaphila noma ushonile. Sure. So ngokuya ngayo yonke lento engidlule kuyo kubufikile nje ukuphila akasaphili. But into engiyenzile ukuthi ngime ngisamile namhlanje uNkulunkulu baba Dlamini ukwazana noJesu ukukholwa. Yeah. Because kuyo yonke lento yenzakele, on the other side ngithanda nesi scripture ku Romans chapter 8 baba Dlamini verse 28 esithi for we know ukuthi all things work together for good to them who love the Lord and are called according to his purpose. Scripture esi1 esengi grounded esenza ukuthi ngibe grounded with faith yami ukuthi yes kwenzakele ngi-experienceile ngibonile ngikhalile ngilimele ngibuswile ubuhlungu, but all things work together for good. Makube ngisaphila kusho ukuthi kunento enhle kulesi simo ekumele ivele. So bengimiswe indaba yokukholwa nokuthemba uNkulunkulu. And into ebengisebenzela kakhulu baba Dlamini ukuthi ngingagive up nanoma, because isikhathi so give up siyafika baba Dlamini lapho uzohlala phansi ubuza uNkulunkulu ukuthi kodwa Jehova ngizinikele kangaka ngikuthanda kangaka ngihlukane nayo yonke into, why mina? Siyafika loso sikhathi leso, but kube khona into futhi ekukhumbuzayo ukuthi konje lo uNkulunkulu usovereign akaziphenduleli kumuntu. If bayedecide ngempilo kaJob baba Dlamini ukuthi ayenze lento ayenzile kuJob, bengubani mina? We cannot question God ngezinto azenzayo, but kuye kwanyenza nami on the other side ukumfuna kakhulu. So mina bekuyihlane lami elenza ukuthi ngimsondele kakhulu ekuthuleni kwami lapho bengingakwazi ukuthi ngikhulekele phezulu in my secret place in my heart. Bengikwazi ukuthi ngibe ne-conversation noNkulunkulu, and beyenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhule ngi-understand nezinye izinto kangcono ngempilo yami. I-situation yakho isikuyakwenza wafila isolated okanye wafila nje sengathi engathi la bayangimisunderstanda. Yeah. Yo baba Dlamini ubuza izinto nje eze okuyizo baba Dlamini. I-struggle sami engibe naso kakhulu leso. Okay. Kule situation. Okay. Ukuthi ngizovuka namhlanje ngiyenkonzweni. Mina ngizibona ngi-right. Yeah. Normal. But abazalwane bakubona ungekho right. Uthi mamfundisini ukwatile u-right. Kwenzakalani? Ukuyabona. So ibenza ukuthi abantu abaningi bangimisinterprete, bangangi-understand. Lento engisho ukuthi makunormal ngi-right nanoma ngikhuluma kube ngathi ngiyalwa. So ibenza ukuthi besiyenza ukuthi ngizi-isolate. Kube ngcono ukuthi ngingahlangani nabantu. You know, and njengoba bengikutshela babe ukuthi ngumuntu othanda ukukhuluma, bese kushintshile nanoma ngiphakathi kwabantu angisasa umuntu okhuluma kakhulu. Uyabona ngiphawula lapho nalapho nje then ngithule. Awusiphe i-verse mama. Scriptures je othi yabona ayanginikeza strength
kulama situations lawa ngingahlangabezana nawo yabona reading scriptures thile okanye listening to worship kaSibanibani, listening to umlayezo, the prayer njalo mhlambe ingenze ngagain strength even nezinto ukuthi bengizibuke kudeni, maybe might be TV, you know, zonke lezi zinto lezi siyasizakala eyintweni efana kanjalo ukuba acula ukuthi siyababuka njalo nabashumayeli abahlukahlukene. So ngifuna ukubuza nje kulendo nje ukuthi into yathi ibe yaba yipart in my healing journey. Baba Dlamini, into eyangisiza, yes, izwi likaNkulunkulu, you know, izwi likaNkulunkulu ngoba lingukuphila kithi, you know, lisipha amandla. One of my favorite scriptures ebesingenza ukuthi ngibe strong mangizifunda ku 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Okay. uPaul umethi sinalengcebo ezitsheni zekumba uthi ukuze amandla kaNkulunkulu kube yiwo abonakalayo, uthi amandla amakhulu kaNkulunkulu besethi we are hard pressed on every side, kodwa asiqedwa, you know, uthi siwiselwa phansi kodwa akupheli ngathi. Beyesinye sama scriptures leso ebesingenza ukuthi bona fikile, yes, uyanyathelelwa nxa zonke, inyama yakho itubekile kakhulu, but I have this thing inside me. Nanoma inyama ingabuza ubuhlungu, nanoma inyama ingatubeka, but my spirit is alive. And as long as umoya wami uphila, there is still hope. Wow. So yiwa nyama verse ebengenza ukuthi bona uyagadla ngendlela agadla ngayo kodwa kukho lapho uyakhona, because lento efakwe ngaphakathi le treasure uNkulunkulu ayibeke kimi yiye yenza ukuthi ngingafocus futhi Dlamini kakhulu kenyameni, but ngifocus in my spiritual being kakhulu. So yinto bengenza ukuthi ngiqhubeke kakhulu. Another scripture yena uPaul futhi, I think it's 2 Corinthians chapter 12, lapho uPaul akhuluma ngethorn in his flesh. Oh my God. Ukuthi I felt njengaye ukuthi nginikezwe iva enyameni yami, elingenza ukuthi nanoma uNkulunkulu sengimcelile ukuthi Jehovah have mercy on me, kodwa uNkulunkulu wathi my grace is sufficient. Wow. Ngikwazi ukuphila emuseni kaNkulunkulu. Ukuphila emuseni kaNkulunkulu Dlamini akusho ukuthi isimo siyasuswa, but phakathi kwesimo kuba khona ukuthula, kuba khona injabulo in the midst of the pain, kube khona into ekhuthazayo uphakathi kwaso. Ngesinye isikhathi mangikhuluma noNkulunkulu bengikhuluma lamazwi Baba Dlamini, ngithi uNkulunkulu angeke ngishintshe ukukuthanda, whether uyangipholisa noma ungipholisi, ngisazokubona ngalendlela engikubona ngayo. Ikhona lesson mama ngathi yabona ke ngifundile lesson ethile ekuleni kwami. Ngabe yiple Ukuthemba. Wow. Because Baba Dlamini, whenever we go through challenges in life, what I've learned ukuthi out of yonke lento eyenzakalayo, nawe personally kunezinto uNkulunkulu afuna ukuthi adile nazo kuwe. That's right. Ocabanga ukuthi zi right zibe zingekho right. That's right. Eksiza sizi character yakho, esiza wena nje nayo hambeni lwakho nayo. So yona lonto le ukuthi I believe ukuthi kule journey ye health yami kunezinto uNkulunkulu angisize kuzo mina ebengicabanga ukuthi ngi right kuzo ngekho right kuzo. Ayethu ukuthi inyama itubeke for me to learn indlela zikaNkulunkulu. Yeah, ne. So nje yes. Kunomuntu mama ogulayo lapha ekhaya
ongaba nesimo esithi masicishe sifane mhlambe naye ukwenye dimension ethile ngokuhlukumezeka health wise, maybe what message would you share with someone at home experiencing into ethi mayicishe ibe yilolu hlobo? What can I say wena kubalaleli babuDlamini ukuthi whatever esidlula kuzo kuba ngcono masidlula kuzo sinoNkulunkulu than ukuthi udlule esimeni ungena uNkulunkulu. You know, akufani ukuthi udlule entweni usezweni nokuthi udlule entweni ukuNkulunkulu. Uyabo? Because uma udlule entweni ukuNkulunkulu yena lo nkulunkulu uyakwazi ukuthi akuprotect, akupreserve, you know, ukuthi into engayifunda ukuthi uNkulunkulu mina wangipreserve kuso lesi simo lesi, wafihla ihlazo lami, because sometimes uma sigula sisindisiwe usathane uyenza ihlazo phambi kwabantu ukuthi babekholwa ukuphi uNkulunkulu wabo waya ngabapolisi. So into engakhuthaza umuntu obhekane nesimo ukuthi themba uNkulunkulu, you know. Yes, sometimes hope iyaphela, amandla ayaphela, but we have only God. Things like this, I always emphasize that as a believer, you gotta pray, even in your better days, because prayer is never a bridge to cross your painful seasons to another side of happiness. But prayer, it is a life that you live before the bridge and after the bridge. Amen. Before the bridge, during the bridge, and after the bridge. You don't pray just because you want to cross the bridge. Prayer is never a bridge. You pray even in your better days. You remember, I always say that, the other day I once shared with you, Paul no Sila, abazange baze bathandaze ebusuku. Kodwa ubusuku bafica bona bethandaza. Hayi ukuthi bathandaza ebusuku kwathi ngoba sekusebusuku bathi no, let us pray. But ubusuku bafica bona besemthandazweni. So you see now, prayer has to be your lifestyle. So you don't pray just because you are in trouble, but you pray even if you are not in trouble. Benginalombuzo lo ebengiku preparele wona othile ebengifisa ukubuza lo mama lo. Yes, how? Okay, no, so lo suphendulile khona imbuzo bekade ngiprepare lona before you even come here ukuthi into yethu vele yaba spontaneous ngendlela ebe right, and I love the way ebengakhona. Kodwa bengifuna ukubuza nale mama ethi ko mama bafundisi, what message do you have for pastor's wife facing izimo ezinye zazo ake ngithi nje hidden challenges, abanye zabo abakwazi nokukhuluma ngazo, abanye ezinye zezimo uthola ukuthi sibaze bakhetha ukuphila nazo. Yes. So what message nje ongayidlulisa ko mama bafundisi? Ngiyazi ukuthi mama bafundisi they are experiencing different challenges. Omunye mokhuluma nomunye uzokutshela okunye, uya omunye nawe uzokutshela omunye izimo nje zingafani. Yes ma'am. So yeah, lo mbuzo ubaluleke kakhulu babuDlamini, because eqinisweni thina omamfundisi we are going through a lot. Enkulumo yamanje bathi siyagoyisha. Exactly. Yes. Because kunale ndawo esibekwe kuyo, you know, ukuthi because siyaboma mfundisi yonke into yethu ihamba kahle, asina inkinga, asiguli, you know, asina ma challenges. But hey,
sinazo siyaziface izinto empilweni and into enga-encourage omamfundisi bami ukuthi siyadingana siyabo mamfundisi babudlamini umuntu akaziqedi eyedwa you know ngiyakhumbula masangena kwi-ministry nomfundisi ngiyengahlala phansi ngempela ngibuza imibuzo kuNkulunkulu ngithi uNkulunkulu ayabafundisa abadala bangazitshelanga ukuthi kunje kube mhlambe siye sakhetha kangcono sadecide kangcono because ziyabuya lapho you know emishadweni omamfundisi noma imishado yabefundisi i-divorce rate ye-divorce ngiphezulu kakhulu ama-depression ama-anxiety because sithwele and siswele indawo lapho kumele sithululele khona babudlamini eqinisweni because siyasifihla isimo sami angifuni kube yihlazo komunye umuntu kanti eqinisweni siyadingana ukuthi sithwalisane sitshelane ukuthi hayi la abafazi kunje sisizana kanjani for us to be able because abazalwane mabesibona babudlamini babona labantu aba strong yes balindele ukusizakala kubona babona labantu aba strong akumele mabeza njalo kuwe kumele bathole impendulo and sometimes babudlamini will be honest nawe sometimes asinazo nathi impendulo sure ukuthi sizophendula abantu sithini sibasize sithini uyabo so I think indaba yokuzenza engathi si strong iyasibulala siyabefundisi and enye into engithanda ukuthi ngikhuthazele kubo mamfundisi nabefundisi masupportanene as couples because into eyenza ukuthi kube nzima nasemshadweni yethu ukuthi uma oyi-1 estruggle oyi-1 anganaki or angabi there kwipartner yakhe but abe there intweni zesonto sure enye into esibulalayo but masime sonke now whatever yenzakala esontweni ngeke ize ibe namandla because we are standing together sivumelana ngezinto sisonke silwa izimpi sisonke so I think ukuthi leyo we really need ukuthi uNkulunkulu asisize njengabo mamfundisi sithola indawo yokuthi sikwazi ukuthi sikhulume because nokwamukela into uhlale nayo akukho safe iyakubulala iyakudla yaziwa uwe kuphela we-1 but mawukwazi ukuthi uyikhulume angithi uJames uthi we confess our sins to one another so that we may be healed exactly siphila masikwazi ukuthi sikhulume you know but nje ngicabanga ukuthi amazwi engakhuthaza abafabo mamfundisi ngawo ukuthi siyadingana bomamfundisi kakhulu Omunye mhlawumbe mama ngaba nento ukuthi mina I think kwakhona la ngikhona khona ngizwa sengathi nginokuhlukumezeka even emotional as umamfundisi and I feel ukuthi mhlambe kwala ebandleni ababoni kwala esontweni ababoni even kwanayo umfundisi omyeni wami naye akabona and nezinto zasesontweni sezigcina zingenelela manje nakwami manje endlini izinto ezenzeka esontweni mhlambe nomuntu othola ukuthi unaleyo nkinga whereby izinto zesonto zigcina ziaffecta umndeni wakhe ongathini kuyena babudlamini izinto ezenzakalayo zikhona ama questions akho ubuza izinto ezikhona and engize experience before maybe I can answer that question just something yayenzeka during the course yokugula I remember very well it was during COVID ministry thina beyisejardini before sithola indawo esikuyo uyazi mzala ibisejardini during that time because lento ibilimaza ama-hormones emotionally depression ngoba ngiphuma kuyi-depression I remember ngelinye ilanga ngavuka ngatshela umfundisi ukuthi angisamfuni sure
cela ukuthi sihlukane, angisafuni umshado, angiright. Wabuza why, ngathi akunani into e wrong myeni wami oyenzile ukuthi lapha engikhona manje angisakuthandi, angisakufuni. The way bibi affecta ngakhona lesi simo. Lapho futhi bengizwa ukuthi nesonto nalo Dlamini angisalifuni. Abazalwane ngathi bangaqoqa kwabe ejardini lami baphume bahambe ngenxa yobunzima nokusindwa kwezinto umuntu ubuzizwa. Sure. So yona lonto le ukuthi ngisama ukubonisa ukuthi lezi zinto ozibuzayo izinto umuntu ezikhona, you know, akusi story, izinto ezikhona wena babudlamini. So yona lonto le ukuthi ayisiyawudinga umusa kaNkuluNkulu nakuma ministries, you know, ukuthi kuvele kube kuningi ukudila nabazalwane babudlamini. Awudili nomzalwane oyi1 we-character yakhe i1, udila nabazalwane bama characters ahlukahlukile okumele ukwazi ukuthi uba accommodate bonke ngokuya ngama characters abo. Kuthatha igrace kaNkuluNkulu. Mangaphendula nje lo mbuzo lo ukuthi kusuke kuthatha igrace kaNkuluNkulu to deal nakho konke nokuthi nawe ube sendaweni right nokuthi nomshado wakho ukwazi ukuthi ungavumeli ukuthi isonto lingenelele emshadweni. Into ekumele ithatha thina ke as couple to sit down and sibonisana ukuthi makunje how do we deal nalezi zinto lezi ukuthi singagcini sesilwa thina la siliswa izinto zesonto. Because yona lento le babudlamini bengisho before mangikhuluma nabo mamfundisi ukuthi as ama partners we need to support one another nendaba ye ministry, even ministry, because into e wrong esiyenzayo babudlamini ngizoba honest abefundisi ukuthi mase singene emsebenzini kaNkuluNkulu kube khona lento ukuthi ngoba kubizwe umfundisi yonke into ibheka umfundisi uma umfundisi abesemuva. Lo mfundisi makeza ethwele ezakimi ezongitshela ngezinto ezithwele engekho involved kuzo ngizomsiza ngithini. But once we are together, whatever eyenzakalayo siyayazi ukuthi siyayimela ngomkhuleko, siyayimela ngezinye indlela. So siyadingana ukuthi sisupportane ukuthi nezinto zesonto zinga affect zingange, because isonto sinemishado yabefundisi babudlamini abahlukene ngenxa yebandla. Yes. And kube right kubazalwane kube normal. Bona babe right babusiseke basale nomfundisi wabo, but umshado womuntu womfundisi umuphelile ngenxa yalento le. So nayo into ebulalayo kakhulu emshadweni yabefundisi. Mhlawumbe nezingane lapho uthola ukuthi ingane ngenxa izinto eziyibonayo ingane igcina ikhula nje iba nento ukuthi nje yabona into yeministry, into yesonto ngenxa yezinto ezibonayo nayo izenzeka phambi kwazo izinto ezikanjalo. Do you think lento iya affect nezingane? Kakhulu babudlamini, kakhulu. Lento engikutshela yona ukuthi umuntu udlula kule simo sakho esipersonal. Awudluli wedwa, udlula nomndeni wakho, udlula nebandla ngoba ibandla lila nalo liphathi yefamily. Uyabo? So abantwana babona yonke into eyenzakalayo. Everything it's with disposal yabo. Yes. Uyabo? Bayakwazi ukubona ukuthi umama wethu makubuya gula abazalwane abazi, abazalwane abayenzi bayabheka phela. And iyakhana engqondweni zabo ukuthi ayikho lento yalabantu. Lento kaNkuluNkulu oyekelela ukuthi abazali bethu basafari. Sure. Besafara abazalwane bekhona ngesinye isikhathi. Yes, bakhona abazokusupport ababudlamini, bakhona abazoba there for wena bakhuleke nawe, bakucheck. Bakhona nje kuzoba normal nje impilo ziqhubeke. Iyaba affect abantwana kakhulu. And ngicabanga ukuthi it's one other thing esayifunda nomfundisi ukuthi nasenkonzweni whatever eyenzwayo bangaconsider thina kuphela njengendoda nomfazi wayo. Let them consider our kids. Whatever mabecabanga ukwenza into bangamama bethi bay appreciate mabangakhohlwa labantwana lapha. Mabethi bayasinakekela
whatever ukuthi ibuild lelo thando kubantwana ukuthi abazali bethu bayathandwa nathi siyabona ukuthi siyathandwa. Akusindaba zoba appreciation kuphela baba uDlamini. Endabeni yokunaka umfundisi unokukhuluma lesi statement ukuthi thina siyabefundisi kwabanye abantwana but abantwana bethu abanabafundisi. Because if umntwana ngaphandle umusha angayenza something ngibizwe kubo ngizomkhansela ngithatha umntana ngibeke phansi ngikhulume naye ngimbonisa but owami make yenza into angikhanseli ngiyashaya. So abantwana bethu abanabo abefundisi. And it affects them so much baba Dlamini. Manje kumele ulwele nokuthi impilo yabantwana bakho ingayikude noNkulunkulu because once baba Dlamini izwisa ubhlungu lento ukuthi kubhlungu kanjani umfundisi uye enkonzweni Sunday ushumayela umntana wakho kuyiphara. Eish mathatha. Abazalwane basenkonzweni nabantwana babo bayakhonza. Eish. So this thing iya affect kakhulu. Ayifuni sibe stereotype, ifuna ukuthi sibheke ngawonke ama side ukuthi makube asinakila kuzolimala ngapha. Masinganaki ngapha kuzolimala ngapha. I think ile yona nje isihloko yona nje iyodwa ngokwayo. Ngokwayo ngempela. Ezo mama mfundisi nezamabandla. Yes. But nje mama siyabonga kakhulu. We have come towards the end of our session. Before ivoice yakho ikubalekele yini bojwayele ukuyisho manje ungasakhona ukuyisho nje khona ukuthi mhlawumbe khona ebengijwayele ukuyisho kanje angisakhona ukuyisho. Yo Dlamini yazi indaba yale voice. But I trust God yazi I have faith nebaba Dlamini ukuthi izoba restored kimi. Ngilindele lo suku lo angazi luzozanini but ngiyazi ukuthi lona luzoba khona. Ngumuntu enkonzweni ngithanda lento engithi ngithanda ukushouta baba Dlamini angisakwazi ukwenza abo amen bami phezulu ngiyalimiteka ngiyalimiteka into yokuhlabelela uyabona sengidazi inkani nje manje yenza into khona manje ngiyenza by force but nje all is well. Asakwazi manje. Amen manje ushayiwa half. Asakwazi amen. Hola njengaqala. Naso sonke sebayazi ukuthi hayi besiyazi ukuthi makunani nje sizozwa ngayi manje sisamuso uhambela phansi. But mom before you go ngiyacela ukuthi mhlambe ube nezwi ongalinikeza babukeli bethu lapha emakhaya and then you pray for them. Size nangomkhuleko abantu mhlezi ngithi ke ukuthi ngiyagula akusho ukuthi angeke ngakwazi ukukhulekela umuntu ogulayo aphile. Ukuthi mina nginayo imoto akusho ukuthi angeke ngakwazi ukuthandazela umuntu ongenayo imoto athole imoto ngoba wonke umuntu onesiphiwo asiphiwe uNkulunkulu akusise sakhe. Kodwa isiphiwo asiphiwe uNkulunkulu esalabo uNkulunkulu afuna ukubasiza ngaso. So ingakho ngithi ungangaba na ivoice njengamanje kodwa ungakhona ukukhulekela abantu lapha na uNkulunkulu akwazi ukuthi abasize kulento le bona abangenayo ethile kule angle okanye kule area ethile. So kunesisho esijwayele ukusisho leKwaZulu ukuthi abantu ma benento yokubukela phansi abantu abathile athi awu usibani bana ngangisiza ngani mina yena engenayo leyo nto leyo. Sinesisho ke sithi asike isihlahla esikwazi ukudla amafruit aso. Awukho umfula ukwazi ukuphuza amanzi awo. Even nayo impompi ayikwazi ukuphuza amanzi awo. So wonke umuntu onento inakho ukuthi ingasebenzi kuye kodwa isebenze kwabanye abantu komunye umuntu. Yes, so ngiyafisa nje mama ukuthi mangaba nezwi ongasinikezela bona ababukeli bethu besibukele lapha emakhaya and then you pray for them. Ngiyabonga kakhulu baba Dlamini. Thank you so much for this time ngempela and I just hope ukuthi kunalapho kuzosizakala khona umuntu
izwi nje engithanda elisenhlizweni yami nje kulamalanga kakhulu babuhlamini uEsaya chapter 40 ungicabanga lapha ku verse 29 malikhuluma ngabasha abaphela amandla. Amen. Nabakhatheleyo kodwa uEsaya uthi kodwa abamethembayo uJehova ubapha amandla amasha. Uthi bandizela phezulu njengokhozi bayagijima bangakhathali bahamba bangapheli amandla. Ukuthi in these challenges noma nanoma yiphi challenge obhekane nayo eyokugula nezifo doctor bathi azilapheki. And one thing engikhohle ukuyisho ukuthi bazalwane doctor bayenza umsebenzi abawubizelweyo. Yes. Mabe diagnose asibasoli babhlamini bayenza lento abayifundele. But above all we believe the word of God. We believe the report kaNkulunkulu. And we must not neglect lezi ndaba bathi sizenze. Doing them prayerfully, so trusting in God. Amen. So uIsaiah usho kanjalo ukuthi those who wait upon the Lord ukuthi loso simo odlula kuso it is your waiting season in God. Ukuma ayikho into enzima njengokuma. But ngiyengazo omunye umfundisi babudlamini engimthandayo onokuza la kule podcast ukuthi ekumeni kunamandla. Oh my God. Ekulindeni kunamandla. Ukuthi njengoba ulindile kuloso simo khulekela amandla kaNkulunkulu azokuthwala, you know, nanoma ungakaphumi but kukhona amandla azoletha ithemba, kukhona amandla azoqinisa ukuthi nanoma inhlungu ikhona but phakathi kuwe kuba nalento ukuthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu khona and uNkulunkulu akahlulwa yilesi simo lesi. Uthi bandizela phezulu isikhathi sokundiza siyafika. Incwadi kaMshumayeli ithi into enye nenye inesikhathi sayo. There is every season njalo. You know, isizini enye nenye ibekela isikhathi sayo and abazalwane isizini mayifikile awuyilwisi. Sure. Noma ungayithandi. Amakhaza khona manje mina amakhaza ngiwathandi babudlamini. Angifuni ukuhlala ngigqoka into eziningi. Ngithanda isama because esameni nje ngiba right. But I don't have a choice. Isizini ye-winter I must adjust kulesi iziphele. Into enkulu ukuthi izodlula. Yes. So amazwi engifuna ukukhuthaza umuntu ongabe udlula kwi-similar situation engidlule kuyo or way worse kule enginayo ukuthi lalela those who wait upon the Lord ubanikeza amandla amasha. uNkulunkulu lapho ukhona akakunikeza amandla amasha azoyenza ukuthi ungaboni lesisimo kodwa ubone uNkulunkulu ongaphezulu kwesimo because ukhona babhlamini uNkulunkulu wethu ongaphezulu kwesimo okwaziyo ukuthi isimo masisidefine thina ashintshe definition yesimo kebubi naveza ubuhle ebhlungwini aveza injabulo. uNehemiah uthi the joy of the Lord is our strength. May the joy of the Lord be your strength. Whatever obhekane nayo ngegama lika Jesu. Amen. Jesus. Mama siyabonga kakhulu mama sikhulekele but before sikhulekele mama niyakhonza eKagiso. Yes. eKagiso mhlambe mangasipha ama details la nikhonzela khona la nikhonzela khona lapha eKagiso mhlambe uchazelisisela kahle kuphi neKagiso njalo njalo zonke lezi ndawo. Okay bamhlamini yes ibandla liseKagiso igama yiBeraka House of Worship Ministries, a church where everybody is special. Sibandla based khona eKagiso eLusham ngoba iKagiso inendawo ehlukile neKagiso 1 Kagiso 2 siseKagiso 1 extension 10 eseduze nehostel yaseLusham. I-address yi-15056/18 and 19 eBabsira Nkuwa Street.
yes lona akusibandla elilahlayo mawuya kulo akukho nasu main road. Main road, yes, alikho kude ne main road, yes. Sabonga kakhulu mama, sivale ngomkhuleko Yes. inkulumo yethu yanamhlanje. Ngabe uyakhulu lapha ekhaya we are praying uNkulunkulu makakusize, we are praying esimene esithile nabanye abantu abangazi understand uyakhulu uphethwe isifo nawe ungasazi wasithola kanjani, uyakula ulapho kunezinto ubukwazi ukuzenza kodwa manje ungasakhona ukuzenza ngenxa ye-situation esemzimbeni wakho. We are believing God for a miracle. Namhlanje uNkulunkulu uzokuhambela, uNkulunkulu uzokusiza egameni likaJesu. Mama mhlawumbe ungasikhulekela mama egameni likaJesu. Baba wethu eyingcwele, Thank you, Nkosi Jesus. yethu Jesu waseNazaretha, Thank you, Lord. ufanelwe ukudunyiswa, ufanelwe ukubongwa, Yes, uNkulunkulu Lord. oyingcwele. Akekho ongalinganiswa nawe, Yes, Jesus. uNkulunkulu owayekhona umhlaba ungakabibikho. uNkulunkulu wami, izwi lakho lithi nguwe izolo, nguwe namhlanje, nguwe naphakade, awuguquki. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, Baba siyabonga ukuthi Siyabonga, unguNkulunkulu okhona njalo, Nkosi elungileyo, unguNkulunkulu oseduze, Nkosi enamandla wonke, nalabo inhliziyo zabo zikuwe, Nkosi siyabonga. Baba wethu nakule podcast yanamhlanje sibonga ubukhona bakho in this place. uNkulunkulu wethu sisakhuleka nabalalele emakhaya, uNkulunkulu ey'ndaweni ey'hlukileyo abalalele kuzo, ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu you are omnipresent God, Heavenly Father. Lord, we pray uNkulunkulu wami ngezimo zonke abagulayo ngezifo ey'hlukahlukileyo, uNkulunkulu wethu eyingcwele, abanama-challenges in their family relationships, Heavenly Father. Baba wethu abanama-challenges financially, uNkulunkulu wethu abanama-challenges ngabantwana, uNkulunkulu wethu we standing right now by faith, Heavenly Father, approaching the throne of grace with boldness, uNkulunkulu, so that you can meet them in their place of need. uNkulunkulu wami onamandla wonke, yes Lord, sometimes akukho lula ukuthi badlule kulezo simo, kodwa uNkulunkulu wami oyingcwele, izwi lakho lithi those who wait upon the Lord uzabanikeza amandla amasha. We pray uNkulunkulu for the new strength in their bodies. We pray for the power of healing, uNkulunkulu wethu. Sikholwa izwi lakho uNkulunkulu uma lithi ngemivimbo kaKristu saphiliswa, uNkulunkulu wethu eyingcwele. Heavenly Father, we pray ukuthi isandla sakho ake sihlale phezu kwey'mpilo zabo, amandla akho avusileyo uKristu kwabafileyo namhlanje asaphila, asasebenza, akasebenze ey'mpilweni zabo. uNkulunkulu ungenelele, Baba wethu onamandla wonke, Baba, above all we speak the power of the name of Jesus in their lives, uNkulunkulu wethu eyingcwele, ngoba ngaleli gama likaJesu akunamadolo ezifo azophakama phambi kwakho, wonke amadolo ayakhothama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we declare your healing, uNkulunkulu wethu, ukuthi mabaphile egameni likaJesu Kristu. Uthi you have sent your word to heal all their diseases in the mighty name of Jesus. Lord, we bless you nakule mini yanamhlanje and believing in our hearts ukuthi it is done in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Oyobonga kuze kube phakade. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bantwana benkosi. Ngiyacela ukuthi ke sibonane laphana eSoweto eDlamini Multi-Purpose Hall ngomhla ka-81 October 2026. Ama details nje bowabona lapha ku-screen sakho phansi.
Yes, on your Google map nje ungathi Dlamini Multipurpose Hall iyokuthatha iziyokufaka noma uthi Koma Street, Koma Street, yokubeka khona. Siyaqala ekseni ngo-10, kodwa ke I suggest ukuthi ufike ngaye u9. Ufike ngaye u9 ukuze ube ingxenye ye-intercession yethu, and then iprogram yethu iyaqala nje exactly ngo-10. So Dlamini Multipurpose Hall, 0788 417 844 if you want to be in contact with us. Might be anything mayelana nomsebenzi lo wenkosi esiwenza lapha ngalolu hlobo. 0788 417 844 if you want to be in contact with us. Mzala ngazi wena bakuthola kanjani? Nazo izinto zoma social njalo. Imzathi nasiyo old school. Nazo zonke lezi zinto. Yes, but ke contact it's 078 523 9625. Okay, ayiphinde mzala. 078 Yes. 523 Yes. 9625. Okay. And then go Facebook Mudisani F07@gmail.com. Mudisani F07@gmail.com. Sibonga kakhulu mzala. Thank you so much ukusivakashela. Amen. Sibe nesikhathi simnandi kakhulu. Sibongele kakhulu mama. Thank you so much. Sibonga kakhulu. Bazalwane bami, sibonga kakhulu. uNkulunkulu ke aqhubeke anifihle lapho emakhaya. Sisibonane kwi-episode yethu elandelayo. God bless you.